Escars crucificables en Christus. Vainus on Nadal, ni duainus in summa festiva ai. Ina da monda sur la quale nus patracen forsa suenderbia quels dis, ni che nus rumpain ci sun il ciao sur l'unta. Cui nus drizzai nos patrac sin il liug de la scienza de Jesus. Sin Bethlehem, sin la tiara songia. Bethlehem ai per nus in liug d'allegria e della pace, ma us ais ai in liug plain conflicts e tensiun, nudaus da luiara. Nus festivai Nadal scege che uiaras catastrofes e miseria existentiala circumandation nus. E per quei oz en vide levus da contemplar trais malets ni trais patrats. L'admirassin ils pasturs, l'admira sin la stala de Nadal e l'admirassin Maria, la muma da Jesus. Mirai sin els pasturs. In un cert sen va ai cun nus durant nossas fiestas de Nadal sco cun els pasturs da Bethlehem. Els s'encurgevan bo propi grondas tensiuns politicas da si regiun, ni nuot dils quitaus dils menades religius de Jerusalem, ni nuot dils affars dils pussens e dils possessurs da bains. E per quai ilai bien e salutaivel dignerà in per uras, tut quitaus che occupescen il moment nus. E da s'ascià fascinà dell'eveniment da Bethlehem. Spantont il clom dils ungels, dove se nus allegrà, perciai nus celebrain il dì de nascienza da Jesus, il anniversari. L'encantà dad ault e nos cors, la canzun da Sinatelezi a ti, Happy birthday to you. Mirai sin la stala de Nadal. La stala de Nadal in conosciainus bain, e nus anflain elas dapertut, e nossas baselgias, casas, habitaziuns e sin plats. Aur exat 8 ons a quella celebraziun della stala de Nadal en ciel. Il on menli 223 cu San Frances d'Assisi a Messi en ina pingia tauna el marcauet da Grecio e l'Italia l'emprema stala de Nadal. El leva musa ciaica e munti quels plais del Evangeli. Il vier ai davendaus car e da viviu dender nus. San Frances vul levantar les regurdienches alla fon cae nascius a Bethlehem e vese asci concret scopus aivel e con agens els las paupras e dolorosas circunstanzas sut las quales quae afon a stuiu piti. El leva vese co el esigeva el pursepen sin strom e quae denda bof ed asen. Il mund se s'anfla in gref temps e nos cresciauns fagiain era bo propi che quest nies temps daventi pli levs. Il sguard sin la stala de Nadal, la regurdienza alla fon e la stala a Bethlehem porta annus speranza e pace. Mirai sin la Maria. Mincion udinus da nomain quels plais dell'Evangeli de Nadal, el a parturiusiu fel, il prem nasciu, a en fasciau el, e mes el en pursepen, per quai cae fua bo plats per els e la casa del Birt. Maria aveva franc per franc imaginau le nascienza da siu prem nasciu en pau auter, a casa, a Nazareth, circundada da dunnas ort la parentela,
sostenida da una buona spindrera. Durante il ai diventato tut out. Ma zacco ai tutenina tut io o en bain. E lui fa la qualche stovegni face. E la quitau da sua afon e mantém sia speranza. E la seda giù con la situazione e fa il meglio or l'unter. E lui la lisciù, il giubilà, la splendor. Lui c'è monta per nus, Nadal. Hai dat in a praula. In reg era sinemoraus in una paupra survienta. Il reg voleva merida ella. Ella domandau ses cusegliaders, codo eu declara di ella mia carezia? El sen cusegliau al reg da se presenta alla giufna in sia intera noblezia e lui quella per Frank a sebet immediatamente a un ses pais e sude a Diel. Quella proposta inquietau il reg. El voleva bo che la sesbasi, mobai, e el voleva sesbasa. Sco contrapretensione per sia carezia, giavisciava il reg non autor che la carezia della giufna per el, sco persona. Il reg ha percorriu il essenziale della carezia, non nada mai che la libertà da quel che vegn carezzaus dependa dall'equalità da quel che carezza. Ed asci se presenta il reg una sera tard vestius sco in survient, avon la cassetta della survienta per offrire a Diela sia carezia. Ge, asci ai per nus Nadal. Dio ai sedexadius de demosa sia carezia per nus cresceuns intentaventa in sconus. Nus essen clamai da bo suonta la pussonza da Dio, mobai la carezia da Dio. Nadal vegn aunc a midai nut vid nosa situazione attuale a noviars. Nadal porsche dendon annus la possibilità da veni per Charles pli profundamente del misteri della vita. Essa rinforzanus nossa credienza che Dio ai da viadi con nus e nossa vita, malgrado tutto. Caras persens, durant in discurs sur da uiara se problems del mundo da utsildi, on il perdis a saci da vus a dec. Nus vivin che in Svizzera sco enta parvis, saidies engraziaibels a Dio per suenta. Eu sab da mondel cons che plaiden aunc ascia en vengetun ons. Quai de mai che las generaziuns veniendas muncenten la scolazione religiosa ed en forza bopli las fermas ragis da dina cardiencha sauna. Eu già visce las nos tuts che posi scadina da nossa fiestas religiosas profunda nossa cardiencha en Dio. Dio ai da viadi con nus e nossa vita, malgrado tutto. Se già visce la tuts in benedida e le graivla fiesta da Nadal. Lodaus Jesus Christus, sempre sei lodaus.